Yes, ndongeye nguhaye ikaze ndagusuhuje wowe mukunzi w'ipari y'umunsi aho uherereye hose mu majyepfo, mu majyaruguru, uburengerazuba n'iburasiro bwacyo ndetse no mu mujyi wa Kigali hose tuguhaye ikaze ndetse tukwifuriza umwaka mushya muhire kugira ngo uzakubere uwishya n'amahirwe kabisa. Hanyuma guys, rero turagarutse ni pari y'umunsi, ni tips of the day hano kuri Rwanda Football Tips kabisa. Niba utarakora subscribe, twari dusanzwe dukorera kuri channel yitwa Furaha TV, ndetse kuri ubu ngubu pari y'umunsi murajya muyisanga hano twese turi bamwe kabisa, nta cyahindutse guys. Rero niba uri mushyashya nyine kora subscribe wandikishe, ndetse unadusange kuri urubuga rwa WhatsApp twandikire tugufashe byihariye, cyane ko ari naho mu gihe tutaba turi gukora cyangwa se tugiye uploadinga hano kuri YouTube ariho dutangira tips kabisa cyangwa ipari. Ndagira ngo rero mbanze ngende nkwereka ucishemo amaso muri shwadiri tugenda dutanga zihariye aba zizwi nka correct score kabisa, ndetse ziba azizewe amprusa. Hanyuma nyuma y'ibyo rero tukagira na groupe ya VIP tugushyiramo, urayibona, kugira ngo ubane n'abandi kabisa, ucukubiri no kuribwa buri munsi muri betting kabisa, winjire muri 5% bakura inyungu muri betting. Nimero ngiyi rero uri butwandikireho niyo kutwandikiraho kuri WhatsApp, ubundi ukatubwira icyo tugufasha tukagufasha kabisa. Uzirikana ko it's not for free kabisa. Hanyuma guys, fata agakayi n'agakaramu twitangire na prediction zacu z'uyu munsi. Hari Premier League aza kubikomeza, ni ku isaha y'isa 3:30. Ikipe ya Nottingham Forest yerutse kuva gutsindwa na Man City ibitego 2-1. mu by'ukuri yari yagerageje ariko zakurangira City kuyeho amanota ari iwabo. Iraza kuba rero hakiriye ikipe ya Everton, Everton nayo itameze nabi, mu by'ukuri nayo ihagaze neza. Ndaza rero kuba nakwera kugura double chance ya Nottingham Forest kuza kubitsinda uyu mukino cyangwa se ikaza kuba iwunganya. Hanyuma ikipe ya Chelsea nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Aston Villa iraza kuba yakira ikipe ya Bournemouth. Ndaza kuba rero mwihera kugura both team to score cyangwa se GG cyangwa se yes, ukubyita kose, gusa no kwinjizanya buri kipe kuza kuba ibona igitego 5 kuri agenzi ikako kabisa. Hanyuma kuri isaha n'ubundi ikipe ya West Ham iraza kuba yakira ikipe ya Brighton and Hove Albion kabisa. Ikipe ya West Ham itameze neza mu by'ukuri, nayo iri mu za nyuma. Brighton nayo ihagaze kwa kundi kwayo n'ubundi. Iyi match rero ndaza kuguhereza kubonekamo ibitego 2, ni over 1.5 goals kabisa. Hanyuma guys, rero n'ubundi turacyari saa 3:30. ikipe ya Burnley ndaza ko yakira ikipe ya Newcastle United. Hano ndaza kuguhereza kugura uniform koko ya Newcastle United kuza kubisanga Burnley mu rugo ikayitsindirayo. Reka rero twihuse cyane tujye kuri match ya saa 4:15. ni match y'indyankurye, ni match itoroshye kabisa ya Arsenal iraza ko yakira Aston Villa hariya Etihad Stadium, mu ikipe igora cyane, ikipe imaze kuyibuza igikombe inshuro nyinshi cyane, ndetse nubwo baheruka guhura muri Premier League nabwo yarayihonze kabisa. Good evening cyangwa se Unai Emery n'umutoza wa Aston Villa kabisa, uzirana cyane n'ikipe ya Arsenal kabisa. Ni match iraza kubiri so tight kabisa. Arsenal gusa iraza kuba ifite advantage yuko iri mu rugo, ariko ntibiri buze kuba biyorohera habe na gato kabisa. Niyo mpamvu iyi match rero ndaza kuba mwihera ko ibonekamo GG both team to score, buri kipe kuza kubona igitego. Image muzi kuri Yesu iraza kuba bigenda neza, iraza kuba ari prediction nziza. Hanyuma isaha y'isa 4:15 Manchester United ifite iheruka gutsinda Newcastle, iraza kuba yakira Wolverhampton kabisa. Ndaza kuba ngwereza n'ubundi Manchester United gutsinda Wolves kabisa. Hanyuma guys, rero
ngayo ngo kipari ya mbere tuyirangije muri Premier League. Reka rero twigire muri AFCON kabisa cyangwa se Africa Cup of Nation, ni ku isaha y'isa 12 Abagande kabisa. Uganda iheruka kunganya na Tanzania. Uganda itari kwitwara neza cyane, yatsinzwe match ya mbere, inganya ya kabiri, hanyuma iraza kwakira Super Eagles Nigeria imeze neza cyane nyuma kubita Tunisia nabi cyane ibitego 3-2. Hanyuma guys ndaza kwangwereza n'ubundi iyi match Super Eagles cyangwa suite Nigeria ya Osimhen gutsinda uyu mukino kabisa, foro umukoko winika abisa. Turacyakomeje rero no muri AFCON kabisa cyangwa suite kane, ni isa 12 n'ubundi ni Tanzania nayo ifite imibare nk'iyo Uganda, nayo yatsinzwe umukino wa mbere n'ubundi inganya uwa kabiri, inganya n'Ubugande. Iraza ko yakira rero Tunisia yatangiye itsinda Ubugande, iyi nayo ikubitwa na Nigeria kabisa. Iraza ko rero ikina na Tanzania. Hanyuma iyi match nayo ntabwo iraza kuba yoroshye. Iyi match ndaza kwangwereza kugura half time draw, igice cya mbere kuza kuba kirangira aya makipe yombi anganya kabisa, iraza kuba bigenda neza kabisa. Hanyuma guys rero turacyakomeje, iracyari pari yo munsi. Niba utarakora subscribe nicyo gihe. Tugere ku isaha y'isa 3 ikipe ya Benin iraza ko yakira ikipe ya Senegal. Benin mu by'ukuri nayo itoroshye kabisa, Benin yagaragaje ko nayo ari ikipe ikomeye kabisa. Iraza ko yakira Senegal nayo yasizoye ivuga ati tugomba gutwara iki gikombe cy'Afurika uko bimeze kose. Iyi match rero nayo iri tight mu kuntu, ariko iyi match reka atuze kuba tuyigura double chance ya Senegal kuza kuba itsinda uyu mukino cyangwa se ikaza kuba iwunganya 5-3 ikagenzi ikako kabisa. Reka rero dusoreze kuri match iraza guhuza ikipe y'icyayi ya Botswana, iraza kuba yakira ikipe ya DR Congo cyangwa se RDC Congo Republic kabisa. Isaha y'isa 3 rero hano nta kosa mbona uyu mukongomani aza kuba akora kuri Botswana, itarabona inota na rimwe kabisa. Kongomani furu umukoko wini kabisa, gukubita yica cyane Botswana. Guys rero nuko dushoje bari yacu uyu munsi, nyamubwira ko kugeza gahunda Gladiator bari kunyita ipari uyu munsi nakagaruka. Wibuke kutwandikira kuri WhatsApp, turabakunda cyane. Ciao kabisa.